Soifua manuel nei asunga fua, alo mai o le whaopoponga ne tautua lau Samoa Entertainment TV mai pia maana tala i o Vaifanua. O le ainta alonga kirikiti a li i e whataunu ule asole nei i tona i mato talu ti munga male whae te tenga i le malai. Peita i wanga i umalpulenga o kirikiti Samoa le malai le tongo mo le langlango ino ta alonga tamaitai. Le olo wha solo pera la to liki le so. O le tau fiai o ke kiti ali i talu ti munga pe on sauno le whailau tusi le tō whawhiu siolo. A o atu le aso atai au, e la mai le aso i o le ata alolo ali i tuana i mato e pe on maasini ai. Ai, o atu le tato vala au, i le pulenga o kirikiti le malai le tongo o alu le ta longa le au, le papa loloa ma le po anifo mai safa ato ale fanga. O se taimi o iluma mawatu taun unga o talonga ki kiti o whai ungol vaya so taluai, malea so mai le tongo. Inisi o tala leu whaanga solo ili vaya so muli muli le nei o le fono tele le kale sia wha apoto pitoan kirisiano Samoa i Leilua, e pe ona tala alo i ai le asona nafi. Ile mawai ai o le vaya so taluai le na amata mea mai fono komiti, male auto ina ai o mafta ngā tina e pe ona maasani ai. Mo le vai so nei o mata upu tau ave mai le fontanga lo li mai au fiai ma por kala mea tinai ale e kalesia. O le whaka sao lo numero silia ona tangata lotu i le tunu tu so le luasul fitu pasene o le whaita wa whai. So atuai ma le kalesia katoliko Roma sfulvalu pasene. O le kalesia a Yesu Kiriso le upa io aso ngatai so atu ia se fulu ono tesi ma le iwa pasene. O e kalesia kirisiano lo otele le numera o la tau tangata lotu i Samoa tu so le iwa sfulvalu pasene o le whaita wa whai. O le fionga le ministawa o ngā ai ono Alec Eke Roma lea wa ia whao o mai fōlinga wa aia o le la tau malanga po le mai moanga wha lea o onga i saina. Mai ia wha mawina lea so sfulu ono me lua o lua ono le mafua anga la wa ia o wha mausali a tili ai por kalame wha afsu ia i le vao Samoa ma le provincial government ma ofisa o a onga a Chiangos ma Kwandong i saina. Whaapea fo i tūlanga taumtata ese maltoe una i o sila fia o whaia onga. Ai o le atina ino tūlanga tau i mata anga i Samoa. O le malanga lea, o atuai i Taishu Polytechnic College, Nai Ching Museum, Kwandong University of Foreign Studies, City College of Henshu, Hualua Kwen Senior High School, Wandorfo Pioteco, ma Xingqiangtang Village of Pukou District in Naishing City. Tawal minista ia ai ono i lungola nei tūlau Samoa fo i le lato whelo inga ma taitai o le provincial government whaatasiai ma taitai o a o ngai whaatala nol whaapaanga ma le ngā lue whaatasiai lumanai. O whaamawina fo i le minista wa o ngā Samoa le tā wole la sanga o iei le lato whai ngā malanga mō Samoa a o tau mo whai ia si itia tūlanga tau i au o nanga wha museum po o whale mata anga. Ma o onga tau whaia o ngā male vā matamaitia o ngā ai o sa por kalame wha afsuia ai. Mo le ate na ina o sila fia alualu i luma mo sa taun unga sili mo tātou tangata. O le saunga le mua malo tau nuu i le atunu. Le isi leo fōla folanga. O lo whaia pēr ilam tanga luenga o leo leo a Samoa. Pe fōn whaatino ai nei ina ua tau nuu i whanua le minista o le customs a le malo New Zealand Casey Costello. Mai le tūlawa leo o le sosana nafi. Lena tau no uai i whanua. I whale olo le minista. Mai o le awhea ai o Samoa le isi lea vaenga o so tanga wha aua o Samoa ma New Zealand. I mata uputau soli tūlafono. E mai sa ila vai soli tūlafono onga. E a awhea i le nofo fi le mua ma lo. O lana polkalame. Ma le iai i Samoa o tāpenanga umalava. Mo lona awa yatu le fono. Ale transnational, serious and organized crimes e whaia le fiti. Tala whao popo ua whaatu esel mtanga luenga leo i le awhio anga o le tongo. Talu le tau se se ina o le ngoro la tō nuu le solitu la fono a se li ima ila lo manu ma whanga i svai. Ai le o le tongo e pe ono urua i whaalawi lua leo.
O le se o mtanga rengo leo leo wa se o mātua fo i ofisa sa o lātou whaasala la wina lea wha lao i loa leo. Pei fo i ona tātou tali ton wina ma muli atuai. Mātangia mai ai, ele o whaasala langwa uma mai le ofisa o leo e sa o maato toa. Pei ta ai o le whaato e senga, mo le nu o le tongo, ale mtanga rengo leo o lātou whaamanatu mai ai fo i, o le tu ina atua whaamtalanga se, whaasase ai le whaatino ino ngā renga wha leo. O se soli tu la fono i lalo tu la fono, soli ngā tu la fono, tasi i vaono tasi. E amata i le sol por kalame pa ia so atol atuanga lima sfuto sanga talu na whaavai mail whala apoptongo le chos, le Journalist Association o Samoa. O whai langir whalaunga sa vaenga i la tōna amata mea peita ai, o lo mwhai lawa na whaawawe tangata whai ngā ruenga o sa vaenga o ofisa whaasara lau o lo la tō langolongo ina le chos. E iei fo i ofisa whaasala lau e le on tō tino o le asosi talu e la tō te le langolangoina. Ai talu ai le aso whaapitoa mo le saolotonga lau whaasala lau mtu Tala. Ma saini on whaamanatu le stolo o me tau sanga uma lo whaapena lava foi o na muli ta ias ele chioas i Samoa. Ma tolo mai ai sa o le whaamantunga o le World Press Freedom Day i le vai aso le neim whaailongailo na 5 tau sanga. O por kalame e au fia i le talalo i le tānoa hotel i le so, whaalau lo le whaavai o tu stalamlan fufuanga lual mamau, lu o luona lu o tolu tasi. Ma whai ai le aunga whaapito, to mai whaona pone i le Pacmas, o tauwanga solo, tala whatu malau ngā whanawa onga, mai si vaengol tāpenanga o lava i le sfreile ma si atuai, i le aso atoa e whaatino mai ai, i le whale tali malo i mo ta ale tau mea sina, mo le aso whanau 5 tau sanga. O tala na yo Vaifanua mo le songo fua stautua lau Samoa Entertainment TV mai apia. As whapoponga te milawa nei le soa tai au.